Nginibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Namhlanje ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi why alaba mgila ngani nanokuthi usehilile yini. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Cela ubulisa ababukeli emakhaya, mesositshela igama, nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokokuhlala. Right. Ngiyanibingelela nonke emakhaya. Igama lami uSiphe Sihle Thole. Ngokokuhlala ngisuka eStenga kwaDukuza. Thole. Oh, okay. Yes. Ngihlala eStenga kwaDukuza but ngila eMaritzburg ngokufunda. Okay. Abakaba bathole? AmaXhosa. Oh, ikho umuhle nje umXhosa ave mahle amaXhosa. Thank you. Okay, so kwenzakalani makugila ngani? Yo, angazi ngaqala ngaphi kuningi. Like angazi ngaqala ngaphi. Kodwa ke so go Instagram abo like ngijwayele ukupost on Instagram and on my TikTok yabo. So vele ngangisanda kuqala ke. And then mangiposta yabo kube khona uguy ongidMayo. Yabo lokho like mangifake I-story on Instagram a comment kusona. Okay nginganaki ke like labo ngireact lokho kodwa ngingamtext back. Njalo mangipostile and then alokhozana comment. So ngomunye day ke agcine sengitext yabo. Uma ngitexta ngiphendula. Uma ngiphendula ke angixoxise nje isikhathi eside maybe for like a month angixoxise lokho engixoxise nami yabo ngigcine sengimnaka ke ngichathe naye ke sigcine sekusungwa chat and then acele inamba yami on Instagram asho thena ucele inamba yami because ujwayele ukubuka ama video ami on TikTok and ujwayele ukubona ama post ami engcomo ukuthi ngimuhle ethi uchaza ukuthi I'm an outgoing person ngi-church goer and stuff yabo. So ke ngimgcine ngimnika ke inamba yami because he asked for it. Okay ngimnike oba ngimnika inamba yami angifonele ngaleso sikhathi athi ufuna ukuconfirm ukuthi yena ngimnikeza inamba right. Okay ngimuza ukuthi ngiyenza kanjalo lento ukuthi ngingakunikezi inamba right yabo. Okay ke ngigcine sesixoxa on WhatsApp ekseni ungivusa ngama calls ngama message good morning ngiyabona yonke leyo nto leyo. Uyimama nje linakiwe. Imama nje kodwa ngingakazi imama officially. Okay. So ke sikhulume ke mina naye ke sixoxe ke ngitshela abo rooms abami because ngi-student vele ngitshela abo rooms abami ngithi guys azi khona this guy engihlangane naye and ubukeka umuntu oright yabo nja uyangifonela nabo sebeyasho ukuthi hayibo wena usuhlezi manje ureceive ama calls and stuff yabo. So ke ngomunye day ke angibuza ukuthi yena like ngibusy ngani ngisho ukuthi ngihleli engibuza ngidlani yabo. Ngisho ngithi uthi ngiyanqena ukupheka namhlanje so ngizolala ngidle isinko ethi ngikhululeke uzongifayela imali ngi-order. Ngithi mina alright okay. Ngithi mina okay angibuza ukuthi ngisebenzisa yipi account ngimsendela account number yami yabo yonke leyo nto leyo. Then mangimsendela account number yami angifakele u200. Okay yabo ngithenge ke nami ngibona ukuthi hayibo lo guy le ngathi uza kahle ngibatshela bangibatshela orumzaba bathi engathi nje engathi ngithi nayi. So ngi-order yabo ngi-order ngimshuthele ngenza ivideo ke ngimbonge and stuff. Uma ngimbonga ke kube right because sekudlule like inyanga sikhuluma ethi ufuna ukungibona ucela ukungibona. So yena he lives in Durban yabo uhlala eDurban mina ngihlala la ePMB. So ke uguy ngimtshela ukuthi mina ayingeke kukude kakhulu eThekwini ngeke ngize ngikhone ukuhamba ngiyombona eThekwini kungcono kubo yena mhlawumbe ozoqala ezengala ePMB yabo kungcono ethi inkinga usaba nje umsebenzi manje mase saba umsebenzi ethi kodwa uzosenza isikhathi sami because vele uyafuna ukungibona face to face because sijala ukwenza ama video call yabo athi ufuna ukungibona face to face ngithi mina maso right uzongaziza. Ngithi mina athi yena ayo right okay. So ngibatsheleke ngithi hayi guys engathi uguys efuna ukungibona and uhlele usuku oluthile ukuthi size la elentuzane so ngisacela check ama restaurant because uthe ufuna ukubooka nendawo yabo. So ke ngisesha ke nami sasiko Google ko TikTok sasiya check indawo right fancy yabo. Okay ke check ama restaurant esingaya kona mina naye ku guy. So uma sa check ama restaurant esingaya kona ngithi mina yazi ngicela ukwenza njani because ngiyambona naye ukuthi ngisho postile ngisho ithombe engisendela zona apartment ahlala kuyo imoto suke shuthele kuyona yabona nje ukuthi this guy alright yabona nje alright yes okay
Izanazo. Okay, alantozane-ke angitsheleke ukuthi it was a Saturday futhi angitshela ukuthi uzofika ke. So uzofika ntambama. Yabo ngithi mina vele yabo i-date entambama ikhulu, imnandi ngathi kumnandi nje be-date bentambama. Okay. Ngihambe ke ngigqoke ke. Nga-order ngisho i-dress. Ngi-ordela nje ukuthi ngagqoka ke ngaba right. Okay, afike kazongilanda ethi cela ngimsendele i-location yala ngihlala khona. Ngimsendele i-location. Ngihambe naye ke siyela kwenye amanye restaurant la elentozana ePMB. Uma sifika elentozaneni e-restaurant kube mnandi okay odi wine because vele phela siqala ngayo. Okay. Ode ke simane sithi sisep kancane sixoxe ngami axoxe ngaye sixoxe ngathi yabo. Yonke lento ethi ngifunani empilweni naye esho ukuthi yena ke usefuna ukwenza yabo because yena engasafundi engasasisebenza nje. Okay ke si-order ukudla imenu si-order ngisho i-dessert yabo yonke leyo. So kungene i-call I receive a call mase kanti ufonelwa umngani wakhe ethi yena khona umngani wakhe ohlala la ePMB manje uthe ucela ukumbona because kade bagcinana manje wathi why not because vele ongala wathi futhi ufuna ukusala introduce kimi yabo ngaziwe ngithi mina all right yabona nje mase sengibona ukuthi yabona mase sengiyimama ngempela ke manje Imam Izanazo. Sengiyimama yabona ngithi mama yebo ngithi mina all right akunankinga afike kumngani wakhe yabo uthi na umngani wakhe ba right nje. Okay bafika kumngani wakhe uma efika ke ahlale nathi etafuleni yabo ngingabi nankinga futhi nalokho hayi umngane engibuza ukuthi ngubani yabo kanjani ancome ethi hayi ngi-right ngimfanele ubafo yabo and stuff ngithi mina okay ngiyabonga ode nomngani wakhe yes Okay. ode nomngani wakhe uma ode umngani wakhe adle yabo kube right yonke into ode umngani wakhe bese ethi umngani wakhe uyabuya usangaphandle. Okay yaphuma umngani wakhe bese yaxakeka ke phela uGayi uthi ayibo kwashaya isikhathi eside angaka engabuya yabo ethi waphuma isikhathi eside umngani. waphuma isikhathi eside umngani. So washo ukuthi angi-order lokhozana iwayini yokugcina. So mangi-order iwayini yokugcina ke ngim-ordele yena ke bese ke mina cause angiphuza yabo angim-ordele nami bese ngi-ordela eyami i-drink ngi-order ke hayi ngiphuze uma ngiyiphuza athi uyabuya usacheck umngani wakhe ukuthi ke uma ukuthi akamtholi mase yabuya ke buyele kimi. All right ngimlinde ke uGayi aphume odlula 30 minutes ifike ibill yebo 30 minutes. Wow, okay. Ifike ibill Usabheka umngani manje? usabheka umngani 30 minutes. I'm telling you. Uyambheka bo lo mngani, uyabhekwa bo. Ifike ibill uma ifika mangithi ngiyabuka hayibo ama numbers ayakhuluma Kuthiwani ibill? ayakhuluma ama numbers uyezwa mangithi ngiyabonga ngithi mina yibo kanti yini ngaka because vele he said that I must order anything yabo ngisho ngabe price kuyimalini akunankinga yabo ngithi ngiyabuka hayibo ama drinks obani 2k ama wine shot ade wa order yabona nami lezi tade ngiyiphuza yabo yonke leyo nto Akabuyi yena futhi. ngithi ngiyabuka ibill idonsela ku 7k. Okay Uphike yena ubhodini manje usabheka umngani. uphumile manje mina sengiyafona phela ngiyamtexta ngiyamfonela ukuphi like where are you cause manje sifikile ibill mina nginayo imali engaka okokuqala nje ngumfundi imali engaka nje inkulu le mali for mina anginayo imali engaka. So ke ngizama ukumtext athi lokhozana waitress sicela ungangimoshela isikhathi yabo cause manje nawe usediniwe ke manje useyekile ukuba friendly useyekile ukuba nice ethi simoshela isikhathi ephumile. yena so like manje it's about an hour yabo sengiyaqhaqhazela ke manje mina ngiyashake ngitshela abangani bami ngithi mina angazi kwenzakalani la uGayi akasabuyi ngithi mina ngisacela ukuphuma ngiyomcheck because ngiyathi cha lo sisi lo seyanqaba uthi cha uyapi because nawe ufuna ukubaleka njengoba naye yenzile baleka siyazazi lezi story lezi into enizenzayo manifika la ngithi mina angazi ukuthi ukhuluma ngani ngithi bo ngiyazama ukumfonela ngithi ngisacela ungifonisa ngefoni yakhe ethi akuvumelekile ukuthi senze lokho athi cela ukubiza imanager ngitshela imanager ngiyichazela istory ethi cha sisa ngisibhayi istory sakho because baningi abafike benze lento le ngithi mina okay ngingenza noma yini ngingawasha ngishizitsha athi yena
sebadlula lapha akusawasha ngisho izitsha manje. Yo angaze ngaba embarrassed kanjani empilweni yami ngingazi ukuthi I was so helpless yabo. Imali engaka. Okay, so ke bangitshela ukuthi ngoba angiyahluleka ukukhokha le mali lena bazofonela amaphoyisa. Ngoba ngiyahluleka ukukhokha le mali. Futhi uyaboshwa ke manje. Futhi ngiyaboshwa phela manje. Okay. Ngikhale ngibancenga yabo ngibancenga ukuthi ngiyacela bandle ngenza noma yini ngingacleana for iviki ngiwasha izitsha ngenze noma yini for free angazi kodwa nje ngicela ukuthi bengangilalisi bafanele and le manager yakhona ayidlala ayihleki because it's iwajwayela ama students enza lento lena engiqhamuke mina ngazoyenza yabo so ke afanele amaphoyisa bengilanda okay yo Kwenzakalani emva lokho? Samale phela manje ngithole imali yokuthi yena bengibail out. Okay, kumele ngithole imali phela abekho abanye abantu abazongisiza ngaphandle kwabazali. Ma parents Yabo ayikho nje ukula uzoya khona. Umunye ungangisiza ngaphandle kwabazali. Okay, so manje futhi mina kumele ngiphinde ngigoqe phela ekhaya ukuthi like bafethu ekhaya sekumele isikolo. Yabona ngisho ukuthi futhi bengiphume nabangani bami ukuthi ngizose ngiyacabanga amanga engizowaqamba ke manje ukuthi ngizothini ke manje okay so ke ngafonela uma because ngangisaba ukufonela ubaba ngempela ngafonela uma ngifonela uma ngimtshela ngithi mina ma khona la ngikhona and yabona manje ngiyasaba ukuthi ngisejele abana nje noma uyasho nje ukuthi ekahlelo makufiwe ukhuluma into eqondile because njengamanje angikuzi ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngithi khona la ngikhona ngidinga imali yebo ukuthi manje ayisahlangana ayihlangani because noma ngase ngitshela khona la ngikhona ngidinga imali uzokubona abazali ngeke nje umzali ufuna ukuthi ukhulume uqonde ukuthi uthini detail futhi and udinga each and every detail ukuthi kwenzakaleni okay ngimtshele ngicine sengisho ukuthi ngiboshiwe ngisejele ngisacela bezongibhela out angibuza uma uthi okay la kwenzakaleni ke yini eyenzakaleni ngimtshela ukuthi besihamba nabangani bami labangani bami laba abahlali eResi yami aba-attend campus yami ba-attenda kwenye campus yabo sengizama manje phela ukuthi ungasho phela ukuthi uboyfriend lo futhi ngingasho ukuthi yena sihlala ndawonye because uzobethane nje abone ukuthi ayikho lento le so ngasho konke lokho ngamtshela ukuthi so abangani bami baphume bethi bayochama because besiba yi3 baphuma boyi2 bayochama uma bephuma bayochama bangabisabuyi sekumele sikhokhe angisakwazi ukukhokha imali angisayi-afford uyangibuza ukuthi okay malini le bekumele nikhokhe usuyasho ke nawe ukuthi 7 boma something sengithi mina 7 bathomana imali engakaningi abafundi 7 point bani ngathi mina phela emakhaya ngoba wathini wathi emakhaya badala wena ngizama hayibo wangavelela uma yazi ma manje uthini ngifuna ukuthi ababukeli bemakhaya beze ukuthi wathi yahleka noma kufika inkosi yami ma ajuthi nje ba afforda yabona futhi mina benga order izinto so uma wagcina ukukhiphile ke wagcina ngikhiphile like basuka lena sidenga beza ke lana ngalala benobaba ngamncenga bacela ukuthi nje sacela ngincengela ubaba ngiyamcela nje because ubaba athi abamnyeke loyo lapho akabhadle noma 3 days awuyima estoksini kuzoqaqeka so baba bediniwe ne and wayediniwe like ediniwe kakhulu yabona nje phela yathi nawe bazali omama ke mama phela vele ya ethi nje akabhadle lo 3 days homa so ke wagcina bengikhiphile ke and imanager ke yathena icela ukukhokhe leyo mali leyo still ngaphezulu kwebail ukukhokhe leyo mali leyo washo lokhuzana wathi uma ulikhokhelile icala lakho ukuthi ahambe yolala estoksini kodwa thina singakwazi ukwenza ukuthi nje sikhokhe uhalf walokho ngeke sikhokhe imali yonke ephelele wathi nje into singakwazi ukuyenza ukuthi sikhokhe uhalf nami phela ngisengikhuluma mase nginezimpiko usunezimpiko nawe ngize ngikwazi ukuthi ngikhokhele nabanye abantu into engayidlanga ngathi ngisacela noma ukukhokhela okwamika wathi imanager kungcono ikhokhe uhalf
kodwa nje kuze kube Ngiyababonga. today akwazi uzumbone ubhuti lo. no angaze ngize ngimbone. Inamba yakhe ayisangeni. Mangimdm labona nje number yakhe kayisangeni-ke ya WhatsApp shuthi sewangibhlokha nokungibhlokha cause mangimfonela nje ayingeni kodwa like ngifona abangani bami yorooms abami ngi-check ukuthi yabo iya-ring kodwa kumina nje ayingeni Ayiphenduli. ayiphenduli Shuthi awazi nika ukuthi inamba yangayazi nje akasayiphenduli. yes so Mase kwenzeka ayibone le video le ungathini kuyi? hawe ma into engingamtshela yona nje ukuthi yabona let cha I'm not cruel shame yabo I'm not that kind of a person kodwa into engayisho nje ukuthi ngisacela ngaphinda ayenze lento le komunye umuntu Kuthwana nomba, kunobani angaphinde nje ayenze futhi nje nomuntu mayembona engathi nje kodwa nje ukuthi nje angaphinde ayenze lento le ayenza kumina because le nto le iyanyanyisa iyacika iyanyanyisa kakhulu Nibhlungu ukuthi like cause uyahlambalazeka laphayana abanye abayathatha ama video uyabona nje usuyola le status and ngimncane and indawo akukho la utrenda khona kakhulu okudlula TikTok abantu bashoot ivideo yakho bayifake khona usudumile ke manje ukuthi isigebengu ke manje ke uyabona nje kuthana leli phara leli ake futhi besathi nosigebengu uzothana leli phara uyiqola kuthiwa nje ngiyiqola nje so nje into engayisho nje ukuthi lento ayenze kumina bengayenzi kwabanye abantu angayiphindi lento ayenzile because iyanyanyisa right he's good looking unayo yonke into mawuthi unayo futhi because angisaboni nokuthi izinto zakhe ngempela lezi so ukuthi nje angaphinde ayenze lento ayimfanele like ayimfanele nje ungathini uadvise abantwana besikolo ngabantu abahlangane nabo einkundleni zokuxhumana like ngisho ukuthi yena like sometimes angazathini nje ngizosho ukuthi like abantu like obathole ku social media ungayiphothi inkinga ngeke ngize ngisho ukuthi ungakwenza ukuthi because abanye abantu abafani yabo abanye abantu abafani kodwa nje izinto engizoyisho ukuthi singabi forward kakhulu yabona nje kwamabhill kodwa nje into owaziyo ukuthi inele iphakethe lakho uyabona nje yonke leyo nto leyo nawe futhi uma uhamba because abanye kuze kwenzeke ukuthi yena like mabehambile beendaweni umuntu eqhamuka kushiya kanjalo endaweni ongabo ongayazi so kuyasiza ukuthi ube ne backup ube nemali onayo eceleni it's either unama savings akho noma mawubona ukuthi awunayo imali mhlawumbe uvedana usho ukuthi sicela nicancel leyo date le ibuye yenzeke uyabo masu right na ukuze mhlawumbe makwenzeka ukuthi kwenze into eyenzeka kimi uwazi ukuthi wena uzokhona ukuyikhokhela wena uyabo yeah so ubunjani ubudlelwane phakathi kwakho nama parents wakho since ke kwenzeka le nto le yenzeka ukuthi bakukhiphe ejele mawubhekile basakuthemba abangithembi ngisho nje lokho uthi abasangithembi yabona like mangisho ukuthi okay ngiyaphuma nabangani bami like siyodla athi yabona nje ukuthi banalokho uthi ovela and yazi abazali ngaleso sikhathi mawusabatshela istory kuba ngathi bayasibhaya kodwa nje masuhambile besho nje ukuthi nje lento le ayikho cause uma wathi ngathi nje ngithi wathi nje iyabonakala lento ethi ibhalwe umfana yabona babona so abasangithembi yabo ukuthi like each and everything engiyenzayo manje sebeyayinaka futhi sekukhona lokho nje yes sebeyayinaka ukuthi futhi babona ngokuthi ibill benkulu kanje ya ukuthi ngisho abangani bakho baya afford ngephilisi efika 7000 yabo so ke baqala lapho ukuthi hayi they trust me no more usuhilile kodwa kuyona yonke lento yeah ngiyazama ngiyazama athi ngisho njalo uthi nje ngiyazama because nje angisathembi umuntu abafana nje angibathembi kahle ke angisabathembi nje ngikufisela inhlanhla kona konke sibonga kakhulu usivashele kuhlelo lethu alright nami ngiyabonga kakhulu babukele lapha emakhaya ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu bye